Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana kumsebenzi walo-ke igcwamelisha ngaphasi kwamthandeni-ke SK njengoba-ke ulokhu ugqilaze njalo phana kuma-online stores njengoba sibona laphana-ke yona-ke ingoma-ke ethi 24/7-ke ilokhu-ke impela idle abantu bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela banqale ngenibingelele yona-ke Mbuso City MTV City nje masiqala ngane channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell khona uzithola zonke izindaba eshishayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana iphi kamthandeni-ke SK njengoba-ke ilokhu-ke igqilaze njalo phana kuma-online stores njengoba sibona laphana-ke ingoma-ke ethi 24/7-ke sevithane kuyahlanganisa-ke imiliyoni-ke kungakapheli-ke nesonto kanti-ke wengane zawethu impela yona-ke le ngoma-ke iphinde futhi-ke ibambe unumber 1 kuma-trending songs khona phana ku-YouTube bafowethu impela-ke lezi-ke zindaba-ke ezinhle kakhulu-ke wona-ke amahholezi kanye nalo-ke igcokama-ke elisha. Hayi-ke wengane zawethu impela-ke thina simbuso City MTV impela asivumele-ke sehle ngobonda idibane kuyona ividiyo elandelayo.